Yosian, Sufabon, Serau Minggu, Om Kotopian, tahun Vago, Kumasa Vitaminai, Kristus, Misa Tebitua, Minggu Diti, Serau Minggu, Paduvo, Kinaitahangan di Tuhan, Iton ABC. No kito dagay, itong bituon, bisido, Om Nokoykot, Zikoy, da sumamba di Ladja.
Idngan ditama, Om ditanak, Om di Spiritu tebitua. I gracia di Tuhan Yesus Kristus datakau, Om ika ginawan di kinaingan, Om id kepisaan di Spiritu tebitua, miampai na Diosu salviabi. Nekong avi, kana mengaku na dosa ngavi datakau, Om kapapatonda na di datakau sandi dan memalamai di katapatan tahun melati datebitua. Mangakun so, dedi kinengan tafakas, Om radio zu ay tapinay kung api. It pamusavan ngaviku, Om ibos ngaviku, idunu inay maanku, Om idunu iawku na ngazanda mimang, mazan dahasaku, mazan dahasaku, mazan dahasaku tagasokoso, itinapogi domakinsian zo di Mary, i obitua pwenti hambus hahangay, sang fiabi di tasab Om sangti ngavi, Om Diosu tapinay ko ngavi, ada sumambayang mentok dago, dari Tuhan kinoingan datoko. Kiko senanoda di datoko ikinoingan tafakas, mamahyong da dosa ngavi datoko, o magawit datoko dait keposizon selacur. Tuhan, Kau sianai no. Kristus, Kau sianai no. Sianay no. Tuhan, oh sianay no. Noingando di Vascozo, babasan doy tuhun nga vita nga basi, o Ginoo oda itana, mga zosi ko'y diyaw, kodong ku awi kita si ko'y diyaw, sumamba si ko'y diyaw, mambantu si ko'y diyaw. Kami motopo bantukan gagazo Tuhan kinoingan Raja masyuda oi kinoingan Kamatawatas Tuhan Yesus Kristus anak-anak totoy soong Tuhan kinoingan dong balik kinoingan Mon hidup so ngabidi pomogunan Mosianay do idaga Mon hidup so ngabidi pomogunan Noy mo sambayang sa Ino ikaw podo abananan itama Kosianay do ijaga Tu isigaw no iisot do bitwa Isigaw no ituhan Isigaw no itakabaskoso Jesus Kristus Nyampai di Spiritu Pawitwa Idi kobontugan di kinoingan Itama Amen
Kanus membayang. Minggu diti mamalamay toko diti kinointahangan di Tuhan. Oy kinoingan, iontok diti tadaw, pinapointahang day di tinaw ngawi di tanak 21 nanak no, maza di kapatanudan do iso tombituon, panak no id kosyanan no, do izikoy ikatutu na diyaw, maza do katumbazan, ovit na da mintong di binanus, do kabantugan no tagazo kozo, maza di Tuhan za Jesus Kristus tanak no, imamamasi o mamalinta miyampay diyaw, idi kapisaan di spiritu tabitwa iso kinoingan, mentok so hihinaid aiso kopupuson. Pembacaan manta di Profeta Isaiah. Ingkakatno imang no babang o Jerusalem, do no kaikot no i titiuno, humisaw no do idiaw, i kabantugan di Tuhan, sundung patu, do kakal po do poin tokop, do tanah sodop, poin hikup, o tuhun ngavi, o tuwong. Ningkakat no do bay no i Tuhan, do it savat no, mimbuhay no i kabantugan daw, do it savat no. Mikot day dinavaw no, i tinaw ngavi, melaja ngavi, nga mikot day binabang no, i maso no humisaw. Tiangog no, pagigintong no. Maso no ngavi, tumimung, mikot mintutok diyaw, itanakusay nung ngavi, mantad sodu, itanak tandu nung ngavi, do pibubuntut, do patuzu. Kokito kano po diho, nga mimang kano di sindak. Mutub-kutub po, oponu o ginawa no. Tu humuzung i day diyaw, pinuwavangan ngavi di dat, kotos di tinaw ngavi, nga mikot di diyaw, o tiungan ko ido unta at gumo, o mi unta ngavi pen susuvay, mantad median efa, so viavi iseba, nga mikot ipoingo vito amas, kamazan, son hozo-hozo, do kazan di Tuhan. Ibos di Tuhan. Humawab may day dumbangano o tensanan tinaw o Tuhan. Oy kinaingan patako no day diladya o kapambisilaano, day tanakusay daladya o katuhidano, do kanu di isido, do mambisala di tuhon ngavi, do it katuhidan, katunod, o pambisla daw di tango masikin no. Itimpu di sido mongkongo may o katuhidan o pibabasan gisom do aw na dimimang babang o buhan. Mamalinta may isido do mantad datiso gisom de datiso. Mantad di babang tagazo gisom de gontob ngavi do tanah. Manak may do kapantangan de disido ilaja ngavi do Tarsis, di tisan ngavi do dat. Manak may disido do titohod ngavi,
ilajak ngawi da seba siba, humob may day dumbangan di sido, o sovyavi lajak, tumampuan may di sido, o sovyavi tinaw. Tutong pasizon may di sido, itong musikin do untuk miad iziro, o mitong kuangan, iaw kavogoy, o siyanan isido, di itong mungkang, tong posisyon di sido, o kaposisyon di tong musikin. Pambacaan mantad suat di Sancti Paul dari Tuhun ngawi do Ephesus. Nakongo ko dati do ingkozo do pinahansanan di kinoingan di Grecia don Diosu. Damazano do kino kokikitanan do nunuanzo di toyhan kokomoy di misterium. Misterium na paditi, ino kaintahang na di debayno, maza di spiritu, kumina doy di apostol tanga bitwa, propita nga widaw, nga au i haid noyhan, do isay no po di sinakagon ngawi di paguhui. Kamuzo na paditi, nga nakabagi no di, o tuhun kapil ngawi, di tungkus, di isoi, do sabogizan ngawi iseho di isoi otinan i idandi do nakadandi do idioho idi Kristus Jesus maza di abal tawasi ibos di Tuhan. Di imang isaw i, no koykot sikoy, domoy samba di Tuhan. Tuhan miampai Diosu, iabal tavasi, na matadbuk sinuat di Sancti Matthew. Kahadik na po Jesus da id Bethlehem, id Judea di ontok di
Raja Herod o memerintah, kiva o pipio tuhun tanga ba, dan nakaikot de Jerusalem mantad kahisaon. Nambono ilaja tanak de Yahudi ngavi, kadiho de minuot. Nagita dagay itom bituan di sido, di imang hisaw om nakaikot sikoino do sumamba di sido. Kongono po di Raja Herod iti, nga non tingaw isido, ikanagi do id pototongkop do Jerusalem. Hovo no di sido do tumimong isa vyabi padri tanga gazo itanga ba ngavi do adat do manta dituhun ngavi woto no di sido iziho do id nombo o kohodion di Kristus. Sunuday no diho isido do id Bethlehem i Judea tu itiano i pinasuhat di profeta. Iziaw oy Bethlehem itana di Juda. Okoni ko ito nini no koza mantad huguan ngavi di Juda. Tumantad diaw no demikot may osanguhun huguan. Imintamang may dituhun ku ngavi Israel. Dadi himuvo no di Herod do pinapatubong daw ituhun tanga bahadi. Woto no disido iziho do di songyan kozo do minimbuhay itom bituan. Suwo no di sido iziho do minugad do Bethlehem. Ugad ko no soy sukon no diozu o kokomay tanak dino kadisido. Songyan no po do oy diozu isido. Nga po iho zow no do izo nga kongoy nagida samba disido. Kopongopo iziho do minakinangaw do nunuh ipinabos dilaja. Pamanaw no iziho. Kakito no diho do id poguhu diho itom bituon, inakita diho do huminisaw. Buzu no tod no do isavat, di idnombo itanak. Napano iziho do konsikaan, do nakakito di tom bituon. Kosufon no po iziho di hamin, kakito no diho itanak, miyampay di tinak daw i Mary. Singkot tudno iziho do suminamba di sido. Dadi, kabay no po diho ikotos ngavi diho, anway no diho isido do tito huwad ngavi do amas. Amazan inggu. Nga nasurudan iziho do idnipi, do kada guhi do di Herod. Guhi no di iziho, do id pamugunan diho sandi, do minaza do bazan suvay. Itino iabal tawasi di Tuhan. Teman ko ngabi, kakalto ko po itimpo almazan de Christmas. Tabihan konsikan traw Christmas kuma Yesu inagi da timpo do taon do kababago. Tabihan lagi tahun kababago kumatay sanan de Yesu. Kaguman na pada toko, toke ensanan da toko, sengan toko no podo kaikot do taon do kababago nga kiva iti angkab toke ko azam do toko. Do pengko toko do manampasi diti tahun do imikot i tahun diti. Tu bayar na pagi diti nga baru 3 hari bulan, baru 3 hari kita di dalam tahun baru. Itu na kiba oy sa san toko kiba iti mantoko dagong pato tay ko angkabon da toko day taon diti. Kiba na gina toko kiba pamusaban do sama ada o susa o ginavo tay ko onsikaw sebab no pa nga inipetong di nakatahib nga naganggo toko nakasaw toko diti COVID kopadam sisam auto ko rin no gampot angkabon toko din ko posisyon. Wakon da toko mamundom de kay bumuso de tinanasendi pengko dadi do taon diti. To kakal toko po de gadi sumangod diti COVID do kopadam sisam. Ifada sendi nga kopuiman tu tetap berkozo nga itaw ni nakatahib middle of May kiba iti defend the thesis the Philippine
COVID on the cause inano ko nga disebabkan COVID-19 audi avi nga matok na pada fada nga iso na konsekaan ko to iso to ko tuhun kita merancang natul to ko na ngavi iti amangan ko nga lebih kikuasa iti kinengan do mangatul do kaposisyon do toko ina pag ito sundong pa to agumo iti ang kabon toko gompoton toko di taon di nakatahib da nga auto ko nano da papapanaw iti disebabkan iti COVID season nga panong katuhod ko di kiningan on sikot ko di kiningan to kakal po ikiningan minanak na toko iso pabagot timpo do pengko toko do menodo teko mamagampot diti ang kapangkaban da toko ikaw ni boss ko diti no to vok na toko odong teko ogumo iti panyasalan to auto ko nagampot igompotan da toko nga kada toko katungob to galing na boss ko to kiva o parancangan da toko sundi nga agazo po wasa ri kinengan da mga turo kapasisyon da toko ini pa pamondaman da toko nga itino to don ko nga kadikinengan sabar dulu kiva po timpo di avasi yang memuaskan hati kau community kamu keluarga kamu bagaimana untuk mencapai sesuatu tujuan di dalam kehidupan nung intangan toko iti pembahasan toho pembahasan do teraduti untuk kopi itu minggu nagi ditinga minggu kaiso toko hari minggu kaiso nagi di tahun diti manakla toko do iso o penentukan motivasi do pengko toko do papabu diti kaposison nuno pa todo on toko do tahun diti Prophet Isaiah pembahasan kaiso nung toko nakakita Prophet Isaiah do iso o pakitanan to iti napatuhon da Israel ditinga dahoid Babilonia no tolongku pasal no nga ausido na tumbazan do kuasa di kinengan nakogad do Babilonia kapasidan pa di sida nga ogum okot di pempasi do kotubangan nga kadi Prophet Isaiah kahabus ko kita ko do iso titiw iti na pa binabang diti manak de sudo kaposison okono po ka kaposison montok da tuhon da Israel nga montok nagi tuhon da pagan isay otumbasan teka otumbasan nga nung kita dititiw binabang kanu da kaposison i Santo Paulus pambasan no kumudufa nga inagi bos daw to iti na pakinengan iti na patuhon da Yahudi tuhon da pagan na kanu da kaposison sabab no pa nga i Jesus na kaikot da iti pamagunan mikato ko nagito sa toko nga tuhon to ko nagi da pagan di pagulupo nga nakongaw toko nakatutun toko isay ikinengan inapag ito kakita toko iti babang kanapahon red kaposisyon da toko nung intangan toko iti gospel ikalini boss ko diti no to agumo iti perancangan da toko nga agumo nagi kantob do pengko toko do mamagampot iti perancangan da kaposisyon nga amitanan toko iti tahulaja iti dapat tahulaja diti nga so nga no kita di sida iti bintang nga nehan di hodo nung intangan gada toko bintang de tavan nga ogumo bintang berjuta-juta billion of stars nga iti dapat astronomers nga nung kiba iti bintang berbentuk certain bentuk na bintang nga itino tanda do kay katan di kinengan kung kita na po iti tahulaja iti bintang nga nehan di ho do kay no alaja di pamagunan. Nga ausli na kayo do inonggo. Jadi nung minangan iti tahulaja minugad de Bethlehem de Jerusalem minuot di tuhun da tangaba da adat. Do inonggo o kasusuban di tilaja. Man di tangaba adat sunuray do ho id Bethlehem. Nakita na po di sida bintang nga ausli ni anam inonggo ngozon iti bintang. Iso nagi gadi bos ko dito to iso motivation montok da toko to id kaposisyon da toko nga tujuan toko na po da pempasi nga iso no to galing bos ko to ogumo ang kabon toko banyak yang ingin kita capai dalam hidup tetapi pencapaian ini tidak akan berlaku nung auto ko ondomon iti bos di kinengan ukad bos di kinengan kaiso no po bos di kinengan nga nung kita ko ti bintang tanud
Inagi angkapan dito ko to first priority ikapasisan kuno pa nga sumomo pwede kinengan. Ina pa susubay ni nung kasama to ko kinengan nga tumanod no po. Iso na po nomor satu na pada priority dito ko nga ikanibas ko dito to saya mesti melihat Tuhan. Magantong to ko ti bintang. Inonggo iti bintang. Saya na pada kita to ko ti bintang, megalagi iti tahu lajak dito au sidono kayo. Apa cabaran, apa halangan untuk pergi ke Bethlehem? Umasam nangku, teka og nanangku mananakaw di tengah lahan, apa tahit ako diti, teka pengko lahan do muka de Bethlehem. Nga au pinaduli diti tahu laja, yang penting kita ko ti bintang penudunku. Apa berlaku halangan dalam hidup? Itu belakang cerita. Ina begitu, itu tahu laja diti, manhak na tako do motivasi. Kapasitan na tako. Inyang saya capai, tetapi halangan, agam halangan dan mencapai. Kak nung affirm teka agit ko tumazan awil ko. Sangan na pada nakaigot iti tahu laja di Bethlehem. Nakita di sido i Jesus do nasusu. Nakondahi vagu o pemondaman. Tu binisan di kinengan do kada ko ngay somo di Herod. Tapi ikut jalan lain. Ugumuhi di sunan no. Ingat ako nagi itu kiba iti angka bentuk kita ada plan sendiri nga sengen to kana pada semua di kinengan. Bapaya kinengan dalahan di apa sih? Komentar di perancangan da ko. Ini pelahan di kinengan nga to memang do pintunud. To memang do manak do konsikaan, manak do kapasison. Itu na tapani ko ngabi to gali de bosku megalagi diti tahu laja diti itu sangyan na ko de bos di kinengan nga tuminano dalahan di kinengan saya sangyan na katano dalahan di kinengan nga natampasi isido au na pa nga kadi Herod zo nga manigi somo di laja di nasusu nga tujuan na po di Herod nga tatazon kuy pasal pa nga nung dari isi da laja nung didiga do nung pwede jawatanku nung kiva lebih berkuasa ke Zou kadi Herod. Nga kadi kinengan kada angay somo, kada sunday i Herod. Tu ziaw nga kano ko nagid balakat. Onwan ku ziaw do balakat. Isay iti tuhun. Isay iti tahu laja. Akon ko tuhun da Yahudi pagan. Igalin na pas ko ditino. Kinengan na po kadi Santo Paulus nga ako na po ko kinengan montok tuhun Yahudi. Kinengan na paritinga, kinengan lagi do tuhun montok do paghan. Montok do tokaw, mamimidoso. Nga nakikot ikinengan de tatanga do tokaw, igali pi gui-gui kuti do popo ondom do tokaw, nuko ikinengan to nasusudi pemagunan. Sabab no po nga, ainslan toko tuhun, munggat toko da de syurga nga ato ko kano. Nga osadu syurga, minundok Jesus di pamagunan dan magawit totoo di syurga. Dari tuhun magawit totoo di kerajaan daw di syurga. Itu na kalamazan di Christmas, kalamazan do agazo konsikaan kaginawan di kinengan do magawit totoo sa vyabi do sumomo minsomo krisido di syurga. Kiba iti iso movie untuk dia mungkin nakakita ko diti 80-an pati movie nga anangan zo do papashay dito iso nagi manahak do toko do spiritual nourishment nagi motivation. Iti na pa movie dito nga suvay ko iti tahu laja kiba pa wagu songhun astronomers deka raja. Iti nagi songhun dito nga nakakita nagi da bintang. Megalagi dito tahu laja dito. Iti na pa nga songhun sido. Kadi sido iti no tanda do osuh kinengan. Sido nga minugad. Nga napahid sido pasal pa nga iti no pabintang sangyan pa nakagat de Jerusalem nga natagak. Ina pag ito itahu tuhun lajadi minaiso mo de tuhun tanga ba inonggo ikinengan do osusu de Bethlehem. Mantad ka da bos do profeta. Iti tahu laja minugad de Bethlehem nakakita di bintang. Tuminanud. Nga ito songuhun gaya sido, pengko diti, napahid di sido.
Sengendo ausdo na kita bintang, kakali sudah magium di Jesus. So hinaid 33 tahun dia mencari di mana Yesus lahir. Aku sudah berputus asa. Tapi na padinga nakasomo isida di Jesus, akan ke di palungan, nga dahil na di salib. Kondom pemusaban na parituhun di the fourth Magi, raja yang keempat ini, sehingga na kita daw nga itino itanak di iumanku 33 tahun yang lalu. Nga ako na gito. Bayan na kita ako lagi nga dahil na salib. Mang patay no. Kadi iti fourth raja diti, raja yang keempat kasi na minabos di Jesus. Ay Tuhan, ina po 33 tahun di nakatalib, nga izo nga kiba nagi hadiah. Ige 3 raja diti no di nga minagawit nga wida hadiah. Amas kamazan inggu. Amas na pa nga montok na raja. Amazan apa nga kapatazon, inggu na pa nga kinaingan iti tuhon ka. Kadi iti raja yang keempat, izaw nga nakawit agi na titungkap montok diyaw. 33 tahun yang lalu, saya membawa mutiara. Lagi mahal daripada yang dibawa oleh 3 raja tadi. Nga kati tuhon namin na bos, nga ina pa di hadiah ko di nga, natag aiso no di nakadagang ko no. Asa di patakon ko dia. Nakadagang ko na titongkap ko. Kada Jesus sabi na boss, isay pinapadagangan no. Kati ituhon raja yang keempat. Sa ngayon zo na po namin nagyum diyaw. Minta tangkap zo di kakampungan ngabi. Nga nakasama ko tituhon tang susa. Cripples, blind. Tuhon di memerlukan bantuan. Pinadagang ko mutiara, ini pa usin nga pinanuhong kulit tuhon nga di nang kakong nabahaw minanando sa dahamin nga montok di ho. Kada Jesus sabi na nimba, tagal man ako do ditongkap montok dago. Tu Matius 25 na po nga perkara anini apabila kau melakukan kepada orang yang paling hina ini, kau lakukan itu untuk saya. Temen ko nga, ay saan nagi ito tungkap na ako. Nunut itungkap dia zumuntak ni kinengan. Ay saan nagi. Tapi, o naman takaw iti, raja yang keempat, agaso, apagon na ditutungkap daw nga, ano nakatak ni Jesus, isa hinunuan na sido, tuhum nito nga susa, yang memerlukan bantuan. Ina pa kita ko nga ito, mulang pia, ay so ditungkap to kamuntok di kinengan, nga andaman to ko iti boss di Jesus kumadituhun di, perkara yang kecil yang kau lakukan untuk orang yang paling hina ini, kau lakukan untuk saya. Ina pa kita ko nga ito, kiba ginawa na ko, charity, kaginawa na ko, she, montok tuhun di memerlukan. Ina pa gitu, otomasan ni Father, ay saan na to ko riti, kita telah membantu orang-orang yang memerlukan. Tuhun ina nga bolaw, ina nga kakung, nungavi, yang memerlukan, kita bantu, kita share. Kibahari dito ko, muntok di tuhun nga di, tubos na padikiningan nga, nung napa inotoro dito ko, muntok na tuhun diti, nga tinodok na nag-iim, muntok di kiningan. Inot itungkap dito ko. Ay, silang to ko, kiba o titungkap. Dahil kapag season, di ginambar dito ko. Akon ko material o titungkap dito ko, muntok di kiningan, nga, tahuad tayo kaginavan. Rito ko muntok na tuhon na subay. Tu nuno po ito doon to ko. Di ginawa na to ko muntok na tuhon na subay nga ino. Ititungkap na to ko muntok di kinengan. O mas nagyan to ko na po do. O todo iti na kamunsan na to ko do. Ay fifoni. Dito ko naging nga babang. Kita juga ada cahaya. Kita juga menampakkan cinta kasih kepada orang lain. Seperti Yesus menyelamatkan tuhun ngabi dari kepemagunan diti. Ina pa kita ko ngabi itu tuhun to ko di awno tumazan di pagulo nga bayno so ngan to ko do nakatun di kinengan kano to ko nagi da dumadi da babang da montok la tuhun montok da pamagunan ikilamasan iti gali na boss ko dito to FF ni pesta penampakan Tuhan
kinentahangan di Tuhan di kapasitan toko sa toko nagi tutuhunin nga pihinga miho toko nagi kita pun boleh menampakkan Tuhan i kapasitan toko maza di kapasitan maza di action tindakan toko do pemagunan mentok do tensionan toko mantari temen ko ngabi kanuna di imesa do tabi tuwa diti kan man ko tuhod kinengan tu temen mo toko do bersyukur mentok di kapasitan toko nehan toko do gumo halangan cabaran dari keposisi daun do bago dito ikan di bawah sekutu gumo rancangan toko ini saya buat untuk diri saya ini untuk keluarga saya ini untuk community nga atau kanihan cabaran di tanga do kapamanahan toko dito damo toko do popo gadi mamagampot di angkabon do toko nga ginawa to kono po nga deho Jesus pengampay do toko do menodo nuno po to do toko to bukan do toko ay susah gayte kakal po do COVID-19 menyerang kakal po do minsawat iti case silap-silap auto ko kagu kapanaw nuno ang kabon do toko de ton do kababago diti kada to ko gya berputus asa to kinengan kivalahan di sido sondi do menentuduk do toko ilobi avasi mantad do perancangan te ke activity i pain nakatsuat di pemuandaman do toko isa toko nga berusaha lagi pada masa yang sama imon toko nagi kinengan makinangon toko nagi do boss di kinengan tu sangan toko na pada oto do itinga lobi onsiko memegenop di angkap-angkapan toko miampai nagi do kuasa di kinengan di kapasitan toko kanu di temni ko ngabi itimpu kesibatan dan kalamasan misal do tabi tua dipi tu gali bosku ditino tu kita baru hari ketiga di dalam tahun baru ini onsiko toko di kinengan tu nanon toko do minggu do tabi tua dipi do menang ko to huad maki duduk toko dalahan do kapasian lahan do kekuatan toko do tumanod giminawa di kinengan tu otto toko pangabi iti no priority do toko sumomo pahaid di kinengan ina pagsusubay do gadi ang kabon gompoton do toko nga dia ikut secara otomatik apabila saya ada Tuhan di dalam kehidupan. Kano dito ko ngabi kano mikot di Jesus di meja di ikaras diti dina tumazan toko do Jesus no itanak di kinengan ina susudid tatanga da toko manak da toko do kaginavan manak da toko do kabituhan. Dili ko ngabi santo kaming kakat sumyang toko di sambayang di otumbazan. Otumbazan zo id iso kinengan itama tapakas monodo do tavan tanah do sabi kanunu akito au akito otumbazanzo it iso Tuhan Jesus Kristus itanak tontoy soon nanak di kinengan nanak di tama ada paguhu sa bebi umur kinengan mantad kinengan tanavaw mantad tanavaw kinengan tatapot mantad kinengan tatapot nanak okonko tinodo so pimyonsi miampai di tama montok do toko tuhun ngavi montok opomosizan do toko suminandot isido mantad syurga maza di spiritu tabitwa no dari tuhun do id hahangay Mary na dadi do tuhun montok sabab do toko do nakapapak isalip do isibo di Pontius Pilate nondo so isido do kapatazon nahobong timnungag vagu untuk litadaw kumataho id katanudan miampai di buk do tanga bitwa meninsabat isido di syurga pina ikaw date apananan di tama mikot may bago isido id kebentugan dan mampisala di sengimpang si nang apatay kapamalintaan daw ay sa may kapupuson at tumasanso idi spiritu tabitwa ituhan imanak do kapasison imuzu mantaditama ditana
Imiampai di tama om di tanak besambaon om bentugan mai inakabos maza di profeta ngabi. Oto mazanzo id iso eklesia tabitwa Katolik om apostolik mangakunzo de iso kepesuan mentok di kepahyangan de dosa ngabi di ketungagan di nangapatay om di kaposizon di pemagunan demikot. Amen. Agumo atuhun imagium di Kristus nga miagah ko au kay di sido. O vay mantok na tako imong sikaw daid pinyubangan ngabi da kapasizon don Christian motos da au mamahizo di santo mamavo daid kasinduhan mantok di katapatan kakomoy da kinoyngan. Tadaw bay no? Ukaba no da toko o ginawa da toko da ituhun ngabi miaga diho da namat toko sumambayang. Ay Tuhan, intahang no da id savyavi tuhun. Oy Tuhan, intahang no dait sabiawi Tuhun. Do ko iyum na da kinayngan mantad ko intahangan, do ko pasizon don Christian, isontob magiyum disido. Kanono sumambayang do idi Tuhan. Ay Tuhan, intahang no da id savyavi tuhun. Do ohi no o eklesia do mamongo, di kalaja daw do dumadi do sakramentum do kahansanan montok do winoon. Kanono sumambayang do idi Tuhan. Ay Tuhan, intahang no isavyavi tuhun. Do okito no do id pigin samandagay, do papumogot, do ningkokoton di tungumasikin, i ko ginawaan puen hohobi di Kristus, montok diyoho. Kanono sumambayang do idi Tuhan. Ay Tuhan, intahang no da id savyavi tuhun. Do okono da komontok, do wokono po ikotumbasan, om kapunuhadan dagay, nga doon sikoy na do papabagi di, do itsabyabi tuhun, i otukaan dagay. Kanono sumambayang do idi Tuhan. Ay Tuhan, intahang no da id savyavi tuhun. Do ang hosu sikoy na dangawi, do sumimba di hoho do mimang bitwa, do id eklesia. Kanono sumambayang do idi Tuhan. Ay Tuhan, intahang no da id savyavi tuhun. Sumambayang toko, montok deho isumakit, miampay tulwo kombik o padamsizam, dumazano da sakaday, da dokutul ngawi deho, nos ngawi, paganakan om kinawabangan ngawi deho, do owit no di, no da izeho da it kawasyan, do dumapus di titimpu da kasusaan. Kanono sumambayang do idi Tuhan. Ay Tuhan, intahang no isavyavi tuhun. Kanono mikot da di Sancti Maria, da toko makiano di sido, na mananampung da toko kumadi tanak di sido, ituhan da toko Jesus Kristus, miampay sumambayang. Ave Maria, no penuh ka grasya, miampay diyaw ikinoyngan. Abitwa ko itanga da sabit, o mabitwa ito pa di tinano Jesus. Sancti Maria tina di kinoyngan. Wakin sinay sikoy tutuhon ngavi mamimidoso, dupabainom untuk jam do kapatazon sa Amen. Oy Ama, nasunudan sikoy di tanakno do untuk magium sikoy, koy sikoy. Sa kadungo sikoy no da magium di kahintaan no da id nombo nopo, id pomoson da tanak ngavi, da id koy adan di kitalwo ongondoso, id iginavan di miob pinay, maza di Kristus Tuhan sa.
Azo kono ituhan kinengan, dasa babi binangun tu pasada kubosian nu nakati mazika di loti takon sadiaw, tu baritana am kalaja dahangon ngabi do tinaw tuhun, di medema iti muntak dagay di loti do komposison. Azo kono ituhan kinengan, dasa babi binangun tu pasada kubosian nu, nakatimis ka dihing anggur takon sadiaw, tu badi kepas anggur am kalaja dahangon ngabi di tinaw tuhun, di medema iti di tinumon do kasundupanansa. Imang sembayang o tayo kung ngabi do kahubukan ko om Diyos yung ngabi o tayo manadang do di kinaingan itamat tapakas. Intong biyampay ka nangan ay Tuhan sumambayang sikoy do di titak ngabi di eklesia no itombo do takon do babayno do konko do amas toy kemazan inggu nga isido imaza di tingabi no deman pabalo pahubuko temoon i Kristus Jesus imamama si mamalintah mentok so hihinaid ay so ko pupusom. Ituhan miyampay Diyosu. Poin sabato o ginapangabi Diyosu. Kano man nak do padang katakodan ngabi ada di Tuhan kinaingan datako. Tototopot do katuluda mo tuhidi iti kalaja za om kapamosi zansa tamay mo midabanopo da manak diaw do padang katakodan ngabi oy Tuhan tamato bitwa kinaingan tapakaskozo om aiso kapupuson tu tadaw bayno nakapapaintahang ko di misterium do kapamasisan dagay id Kristus sabagi babang montok di tinahong ngabi ontok menintahang isido do kododovo za miho apatay dinadi zikadiaw do bagu maza di kabentugan do kododovo daw aw miho apatay omikano miyampay tasab ngabi huguan ngabi tasab miyampay tikon lajak ngabi pamalintaan ngabi miyampay sang biyabi di magigisan ngabi it syurga kuasa ngabi da syurga umuzaw si koy di hozaw kapag saan kabantugan no miyampay ay so kapupuson mangazaw si koy. No
Patotopot abitwa ko ay Tuhan. Itavud da savyavi kabituhan. Itinapogi da dizono da abitwa iti titak ngabi sumambayang sikoy. Maza da papasondot di spiritu no. Da ditingabi miagal bahabaw umatu. Moy da di itingabi da montok dagay. Di tinan. Omza. Di Tuhan sa di Jesus Kristus. Untuk ditimpuh dan iman patabuso isido, om nasagak ko sa da siminuang da konda sa andaw, minagano isido da lote. Om minanak da kapadang kotako dan ngabi, minangakip di om pinapatak di kumadi makikia ngabi daw om mosbos. Onua iti savya biko, om pangakano diti. Tu itino itinanku, ipatakan may montok o Diyosu. Idlahan niya gadi, ontok na pongo imakan min sa sedop, nano di sido, isa sa van. O minsan po da minanak da kapadang kotahwa dan ngabi, pinatak di sido kumadi makikya ngabi daw o mosbos, o nunga iti savya biko, o panginom ng mantat diti. Tu itino, isa sa van di zaku, isa di batas kawawagu om aiso kapupuson, ipatungwan may montok Diyosu o montok tegumo, montok do kapahiangan da dosa ngabi. May na iti, do'y kaandaman dago. Ikatapatan tahom lati do ketumbasan. Itinapogi di maksud sikay mamalamay di kaandaman di kinapatansan om kinatungagan daw, patakan sa diyaw ay Tuhan, ilauti daw kapasison om isasapan daw kapamosisan. Manak daw kapadang katakudan ngabi, dan ikitan sikay diyaw daw kapadang day dumbangan no, om menumpuan day diyaw. Hodok ko sa isikay daw sumambayang, damagi daw itinanam sa di Kristus, at imong sikay na da, daw iso maza di spiritu tabitwa. Anda mo ay Tuhan i Ecclesia no, o yung tangkop it patotangkop da pamagunan. Obitano jasido, dari kapanuan da tuhod sa kaday, sa ngabian miyampay di Francis i Pope Dagay, i John i Bishop Dagay, savyabi di Fadangavi. Anda ba nogi ito pinayingabi Dagay, inang kaodop idik hansanan di katungagan, savyabi inapatay id kasyanan no, tay mo no iziho da di ninabaw da vos no, kasinadagay sa biyabi sumambayang sikoy, dumyampay di hahangay to bitwa merit tina di kinoingan. Sangti Joseph Sabadesido, miyampay di apostol tong bitwa. Sao biyabi isangti, inang kapaponsikaw diyaw idpo pusta umulan ngavi. Kano sa kinada di kabasyan, da dumadi da sabi tumungkus ngavi, doid kapasizan sa lajur, mangazaw mampantog diyaw, maza di tanakno i Jesus Christus. Maza disido, om yampay disido, om idisido. Oy kinoingan tamata vakas, idi kopisaan di spiritu to bitua. Sabi-abi kebentukan om kapantangan nga diyaw no, mentok so hihinaid, ay so kepupuson.
dipenu di mamamasi naog maza do kapangyaan pangkinoyngan katama sikoy demabos. Pagabasod sikoy ay Tuhan, sumambayang sikoy na mantad patitikit talaat, katohuad no da manak do pibabasan, idta daw nga binagay, da mazari sa kaday do kasenan no, pagabas sikoy na datamay mo da mantad daw so, paintampasi mantad sa obyabi kasusaan ginabo, da maso sikoy pangandad di kahansanan na bituhan, di koy katan, di mamamasiza Jesus Christus. Good morning, Lord. Tuwasa ang tugon-tugan ako. Ayaw na babay na sa hinan. Ay Tuhan Jesus Christus, iminabos ito di apostol nga pino, ibabasan timponon ko Diyosu, ibabasan ko takon ko Diyosu, kada intong de doso nga bidagay, nga do di katumbazan di eklesia no, katahuad do da manak do sido, do ibabasan pisaan, ikatanudan niyang paghisap no, imamamasi mamalinta, mantok so hihinaid ay so kopupuson. Amen. Ipibabasan di Tuhan, miyampay Diyosu tamay mo. Kano no di, magitataak, datanda, do pibabasan. Intangay idomba di kinaingan. Intangay isido. Imangidu di dosa ngabi di pamagunan. Abituwa no suntob oho di makan dami sasadop di domba. Tinan omza di Kristus magabita toko ded kapasizon sa lajur.
Kano sumambayang. Uga di paghudagay miyampay babang pensyurga ay Tuhan, tememo id nabanopo, do kita nadadagay miyampay pagigintang tatahang, mamantang miyampay tuzu totapot, i misterium, i tombo, do hinizab si kediaw, do umampay, maza di Kristus Tuhan sa. Kada po mikaw tulu ay taminay kong avi mentok itia pipio kepayahan. Payahan kaiso pengutan ko tahu minggu diti mentok tazibut dot katikis. Mentok kita binay di au pada tindak sivat da minanahud kakal kopo da kanu da pepersuang da tahu dezu ika kaban di okito da hobuson da penamazangan diti do timpuh mabus taubi. Pra pendaftaran atas talian bagi misa di gereja Saint Michael Pinampang, pra pendaftaran umat untuk menghadiri misa di gereja Saint Michael Pinampang boleh dibuat melalui atas talian ataupun online. Kupon digital akan diberikan kepada umat melalui WhatsApp. Sila maklum, tarik tutup pendaftaran adalah pada setiap hari Jumaat jam 12:30 malam. Mohon kerjasama semua umat untuk mendaftarkan diri sebelum tarik tutup ini. Komuni drive-thru di gereja Saint Michael Pinampang dijalankan pada setiap Ahad, laluan dibuka pada jam 12:30 hari sehingga 12:30 tengah hari saja. Terbuka hanya untuk umat di paroki Pinampang sahaja yang telah mengikuti misa live streaming dengan sepenuhnya. Tidak ada kekangan had umur. Umat tidak dibenarkan turun dari kereta dan harus mengikuti arahan warden gereja yang bertugas semasa beratur di laluan drive-thru untuk menerima komuni. Kemahawan untuk menjelistahan di Sikul Kinegatan Mission, komiti da balajalan da paroki diti maghap sa bimohoing da poligisto da tanak deho admission kinegatan da Paris diti itanak ikiumul dapat himo o 6 tahun itaon 2000 biso diti tay kay nasusu itaon 2000 padam himo 2000 padam 6 om 2000 padam 2 montok diti penelpon kono kumadi Juliet Eva itadika Cahaya Harapan Saint Augustine Kinarut, Rosie Thomas tadika Suryaku Saint Aloysius Limbanak, Om Sharon Peter tadika Harmony Saint Michael Pinampang. Numbu telepon dioho Om susuvay pakapayan anu kita toko in website Saint Michael Paris Pinampang. Katuhadan kinangaw kano sa pamikangkat. Ituhan miyampay Diyosu, tinduko kau na mentok di balakat, ikinengan nakapamahaw Diyosu, dahumabos do katubangan kumaday tanapaw daw kay mazaan, kapatungo na da, itinahuwa da balakat daw da Diyosu, mamadadi da ginawangabi Diyosu do agyot, id katumbasan, kansanan kaginawan manakaday. Tu isa babig hansanan da tumanud ko di Kristus. Idi tadaw bayno minintahang idi pamagunan sa bagi ninabaw paimbabang idtotuvong. Ikinengan mamadadi na da Diyosu punagi, da babang montok to pinengabi Diyosu kusay tondo. Amingkano da ontok opupusan o panampogunan Diyosu, kay kat ko na da do'y disido iniyom di Tuhan tuhun tangaba. Imaso izihod tumano di tombituon inayum diho miyampay kaandasan tagazo tu tanavaw mata tanavaw i Kristus ituhan. Ibalakat di kiningan tapakas kozo itama itanak espiritu tobitwa sumundot na da de Diyosu tumimpon miyampay Diyosu so hihinay. Tukay kong avi, sa tokono i laja di kumapat, i mejay di kumapat, ugad no, pabalo no, i abal tapasi datuan.
Amen.